Division clear to te chibai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hi lo ngai thla ang Nimin khan Serchhip District-ah COVID-19 shikai mi pathum hmu belh niin an vai hian state pawm atanga ron lut le quarantine center a awmlai an ni Serchhip CMO office atanga thukan don danin Nimin khan Serchhip-ah chuan laboratory sample somthum en fia le niin heng atang hian COVID-19 shikai mi pakhat mu ani a shikai mu chwa hi National Highway number 54 siamna thoktu Kram Infracon Private Limited thokni in kumsom nia upa ni a West Bengal State atangin September ninga sangni somni khan Serchhip District-ah ron thlengin chingchi pa sainik school quarantine center da ani a Nimina sample en fi ani nuwa shi kai ti mu chwa ni in Khan Chiatlang CCC da lu ngalani Nimin vek khan Serchhip District rapid antigen test mangin mi somthum pali en fianin COVID-19 shikai mi pahni mu anni boka heng mi te hi BSF sipai ve ni in kumsom ni pakwa le kumsom li pahnia upa anni a Bihar le Rajasthan atanga Serchhip District ron lut ni in tun thlani som pali khan Serchhip an ron thlenga TKS camping center da lu ni in Nimina rapid antigen test manga en fi anni nuwa shi an kai ti mu chwani in nursing school CCC da lu ngal anni bok heti hian Vawiin thleng khan Serchhip District COVID-19 shikai mi somni paruk mu chwa an ni to a mi som pahni chu enkol mek ni in mi som pali te chu enkol dam an ni to bok Serchhip District pon lama tanga shikai enkol tura ronda tenen tun din huna Serchhip District shikai enkol lai mi som sari pakhat an ommeka nursing school CCC mi som ruk pasari enkol mek ni in Chiatlang CCC mi pathum enkol mek an ni baka Tenzo Lewis Hospital CCC mi pakhat enkol mek an ni bok heng baka hian Serchhip District hian shilenga wanga in khongsang mi za somriat panga an lo mek boka heng zinga mi pakwa te chu ma ni in lama in khongsang ni in midang somli pakhat te chu wantlang hmuna in khongsang an ni a sarkar hmunhma pasari a in khongsang mi za somthum panga an lo mek bokani Mizoram People Forum MPF Serchhip District chu Vawiin khan hukhawmin kumsang ni som ni atanga sang ni som ni pahni chhunga hruaitu tur insiamtharna an nei Serchhip Bukpui-a Poshan Committee Room MPF Serchhip District Thutkhom hi an chairman Dilai Reverend H lal ompui chuan kai hruaiin MPF dan bu in kai hruaina asiam angin kumsang ni som ni atanga sang ni som ni pahni chhunga hruaitu tur in ruatna nei ani a hemi ang hian chairman Reverend Zohming Liana Presbyterian New Serchhip Bial Vice Chairman mi pali Reverend H lal ompui Presbyterian Serchhip Bial Reverend Vanal Shwaya Presbyterian Chiatlang Bial Reverend Silal Rin Tluanga Presbyterian Serchhip Vengchung Bial le upa vanlal chhunga Serchhip Vengchung Bial Secretary R Sangming Thanga Serchhip Sub Headquarters YMA Joint Secretary mi pathum H lalom kima MZP Headquarters Serchhip R lal munsiama Serchhip Sub Headquarters YMA le lal munsangi MHP Sub Headquarters Serchhip te ruatan ni a Treasurer upa tilal rongbola MUP Serchhip District le Finance Secretary upa R lal daizava Serchhip Bukpui-a Poshan te ruatan ni a heng mi te hian executive member tur an ruat le don ani Serchhip District NGO Coordination Committee chuan Nimin khan Serchhip District Deputy Commissioner hnenah Bukpui-a P&E Department ram le ITI Building sakna inkar chu District Hospital sakna atan an pawm thu ziakin an thlen Nimin tlaya Serchhip District NGO Coordination Committee huai hota Serchhip Joint VC hruaitu te baka tlom ngai pol sang le Serchhip Town chhunga VCP som palizinga som pahnih te hukhawmin Serchhip District Hospital sakna tura rotna an siam chungchanga thutluk na an siam angin Vawiin khan Serchhip District NGO Coordination Committee chuan Serchhip District borsap hnenah Serchhip District Hospital Building thar sakna hmunatan Chiatlang ram chung Bukpui hmuna P&E Department ram le ITI hmun tura buat sai mek inkar Vantlang ram all freelance chu an pawm thu ziakin an thlena hele kha an thelwa hian kan mamo le nga hlel District Hospital Building thar khungza om theina tur sakwat ani theina na chaktaka mala turin an ngen ngal bokani Chiatlanga VC te chuan tun Serchhip District Hospital sakna tura ruwa man le chevel hi mizopa chu dan chuan trin nga hmun vel zeta zau tura ngai ani thuan soya tun malama Bukpui Middle School omna thin le avel te a huam vek thu soin hemi bula field om tepo a huam vek thuan soya damdoi in hmunatan rampek tur chin ero a hmuna la en fia le tur ni a han ngai thu soin damdoi in ata na rammamo tur ang chu leng vek tura han ngai thuan soya helai hmun hi a
lampo in advisor to Chief Minister Pusil Ramzava Hova an lo en to thule heta po hian thu nei tu te chuan aram chu zau tha an ti thule hospital atana ramamo tur ang chu leng vek tura an ngai thu an soi ti an soi bok Serchhip District Magistrate chuan thupek chhuain sanghaman dan chungchanga khwa kherna siamin ngafuan ven po khap ani thu atar lang bok Tun thani kwa a thupek ati chua Serchhip District Magistrate Kumar Abhishek chuan Mizoram chhunga lui sang sanga sangha te chu mandan chi sang sanga man thin ani thu tar langin Fisheries Department atanga thuan don danin gelatin tu le dynamo te chu sangha man nan man thin ani ti sia tani thu tar langa hei hian kan luya sangha te na satakin ati cherewin an pungtur ati chuanop na sa hle ti po tar langin tuna po hian sangha te in thla pungtura an fuan lo hun le chana wangin luya sangha te hi thataka hum hal angai ti atar langa hei wang hian section 144 CRPC in thunei na pek angin Serchhip District huam chhunga lui sang sanga sangha te chu tura shai te dynamo le gelatin manga man te khap ani thu le afuan ven po khap ani thu atar langani he thupek he thlanhi chung huam tur ni in thupek zom lo te chu section 188 IPC manga shem an ni ang ti atar lang bok Sarkar lai puin ruah manna asiam angin Serchhip District KVK not van lai phai chuan Vawiin khan Rashtriya Poshan Maah 2020 chu not van lai phai Banglaven kaushan ho la an mang Rashtriya Poshan Maah 2020 puala not van lai phai hun man hi not van lai phai SDO civil Dorothy Mwan sangi chuan khwalian ni man puin angan wadi center sang te ta chuk tua hwan nei apoimo thole atang kai dan te soin hemi konga hian malaka chul thole he program in atum ange ya angan wadi workers te point hemi konga hian ma an la ka poimo thu soi bokani voina he hun man hi KVK not van lai phai ya subject matter specialist agronomy keni zohming lia chuan kai Vawiin East Lungdar ICDS project nuaya angan wadi workers som pakhate ba ka MHP atangin farm women pakwa ham telboka KVK senior scientist and head Dr. T Vanlal Ngurza Vachuan Rashtriya Poshan Maah Bulle athil tum te soin tunlai COVID-19 Sri Lanka ra he program poimo le zwal na te asoya MGNRVGA le he program hi central point kalkopui remmati thu soin VCP le athopui te po hemikonga ril ruzau taksenga ruwa manna nei turin asombok he program hi ICAR KVK le IFFCO de tang kopina han buat sainin chonulama technical session mangin mithiam ten thupui sang mangin kalkhom te zirtirna han pe ani Lunglei District Bursa Villa Sanglian chuan Nimin Khan Lunglei Town Area Huam Chhunga VLTF Chairman VCP le Vice Chairman President Branch YMA te komin COVID-19 Shileng mek do na konga malak na asoipui Excise and Narcotics Department Conference Hall Lungleya he hun manna hian Lunglei DC chuan COVID-19 Shileng wanga in khwa kherna chu mi mal ezon na le mi puite har sana sut kian ani theina na thla dul deu ani rualin mi puite tan film khurzual sau achol thu soya VLTF Chairman Thar VCP Thar te chu an mo phurna te shil fe in COVID-19 Shileng do konga malak na kal zela kong engkima tho ho puya so mani Lunglei DC chuan COVID-19 Shileng hian Mizoram min lu chwa me ka wangin mitin te kanin ral rin achul zual hle a Lunglei District mi puite po kan film khur thar zela kanin buat sai thar reng achul ani ti in VLTF hruaitu te chu ngai tu na film tak hnenah mala thin tur le mi har sa jok te izon na ti buai lo zonga rorel thin turin acha a COVID-19 Shileng do na matonga man ni awangin VLTF hruaitu te chu an film khur hle achul thu soin a thei chin china phone kal tlang le ma ni hmuna changa rorel thin turin acha bok he meeting a hian town area VLTF chairman le vice chairman te hian an mani veng thewa har satna an nei te le malak chul te ta langin soiho na hun man ani a Lunglei district a COVID-19 veit en kolna CCC chungchang te po soiho ni in CCC SIRD Bukpui-a khumsom thum pani omin CCC zobok page c a khumsom ni a oma mi za en kol theina turwa man turin mala mekin CCC building thar sakna atan chengnoi somriat panga estimate siam ni in hei HPC Lunglei kaltlangin sarkar ho tu de hnenah thelu ni thu Lunglei CMO Dr. Lalthamwana chuan soya sarkar thu chuangin VLTF ten mani venga lockdown an puan ngop theilo thu po tarlan ni in har satna emo emergency an nei ni chuan DLTF hnenah thlen wat tura hriat tir an ni bok
Kumin April ni sari atanga September ni som panga sang ni som ni thlen khan Mizoram sarkar malak na in sample singa sang ni zanga somruk panga test anito tun naya Mizoram sarkar in COVID-19 sample test manto utsuak takin alani a thu thang chungcha nga thu chua siama he thu hi Health and Family Welfare Department chuan tar langin Zoram Medical College ZMC Laboratory April ni sari sang ni som ni atang khan RT-PCR khol mangin chumlo chat lovin ni tin sample test hi kalpui ni thole Mizoram sarkar in RT-PCR khol pathuma nei nu phei chuan chakle zualin test hi kalpui ni ti amtar langa RT-PCR tlukpui tho tuna test po lungleya juni som panhi sang ni som ni atangin kalpui ni in district tina tuna khol bun felto ni in tuna hian test kalpui me kani ba ka rapid antigen test po August ni ruk sang ni som ni atangin kalpui ni thu antar lang kumin April ni sari atanga September ni som panga thleng khan RT-PCR sample singthum sang ruk zanga somkwa pathum tuna laboratory ya si sang ni zathum pariat le rapid antigen test sa sing khat sang thum zaruk somruk pali Vawiin sample singa sang ni zanga somruk panga enfi ani to thu tar langin sample test hi athlon vekin rei takkal pui ni thu an tar langa sarkar chuan athlon veka test a hau taka wangin Indian Council of Medical Research ICMR criteria in ahwam lo te thlenga wantlang sum senga athlona test vek hi a hau takin Mizoram mi puite laka po a in thlasun oma mani na le sum do na thilazin ve wak sum lama har sada nei lem lo te chuan COVID-19 test na na sen so engemaw zat hi chu peve to se ti rot na chu state sarkar in pomin July ni som thum sang ni som ni khan notification ati chuaka hei hi August ni som ni pali sang ni som ni khan siam thatle ni in COVID-19 sample test hi category shanga then ni in atam zok chu athlonin test chhun zom le turani thule category tlem zinga test man lak ve to ni se ti ani ti antar lang sarkar thu chua chuan RT-PCR test tur hian a bol hlo chi sang somthum paruk la yangai ti soin henga hian sarkar chuan sum tam tak a sen so angai thina hetia nga sum seng theini a hriat ten test man an lo choi ve hian tlema zong chu a phushu velek don chau ani ti ata langa tun din hmuna mi singa sang ni zanga somruk panga test to atang hian test man choi chu mi za zela pakhat vel or chau an la ni ti pota langin Mizoram chhunga private hospital private laboratory te po in COVID-19 testing tunat le rapid antigen test kalpui ve to se ti ani thole hemi atan hian the Mizoram Epidemic Diseases COVID-19 Regulations 2020 siam danglam tura thui tak kalpui to ani thu atar lang bokani Mizoram COVID-19 shikai mi somni paruk mu chwa le anni a ZMC laboratory atanga shikai mu chwa mi som pathum omin aizol khopui veng sang pasari a shikai mu te anni sarkar thu chwa tar landan in Nimin khan ZMC laboratory sample zasari somkwa paruk enfiani in heng atang hian shikai som pathum mu chwa anni a heng te hi aizol veng sang pasari atanga shikai mu chwa te ni in anzinga hian shikai na hriat lo NHM staff mi pahni amtela midang zong te hi shikai mu chwa to te nen in kom hnai atanga shikai mu chwa te anni thung Nimin vek khan rapid antigen test mangin mi zathum somli panga te hen fiani in heng atang hian shikai som mu anni boka Aizol District mi pale meichia pali ve shikai mu chuan ni in anzinga mi pasari te chu shikai te nen in kom hnai atanga kai ni in midang pakhat hi lengpui airport a shikai mu ani thunga Serchhip District rapid antigen test mangin BSF sipai pahni shikai mu chuan ni bok Nimin vek khan district shanga thunat laboratory ya sample za somni panga enfiani in shikai mi pathum mu an ni boka heng te hi Serchhip lunglei na thial district atangin mi pakhat theu ni in state pon atanga ron lut te an ni thung heti hian Vawiin thleng khan Mizoram COVID-19 shikai mu chwa chu mi sang khat zanga paruk an thlingta a heng zinga mi zakwa somthum pakwa te chu enkol dam ni to in tu na hian shikai enkol lai zanga somruk pasari an lo mek bokani Darkar somni palikal te chung khan India rama COVID-19 shikai sing kwa sang sari zariat som kwa pasari mole ni in mi sing riat sang ni zasari som pakwa te enkol dam manni Ministry of Health and Family Welfare chinchian atanga halandan in darkar somni palikal te chung khan India rama sample noi som pakhat sing thum sang ruk zaruk som pathum en fiale ni in heng atang hian shikai sing kwa sang sari zariat som kwa pali mule anni a heti hian India rama sample noi zaruk panga sing ruk sanga zasari somni pariat en fiani in shikai noi somnga pakhat sing khat sang riat janhi somnga pathum mu anni to a India rama sample en fia zong atangin za
pariat point pali panga te chuan shi an kai ani India rama shikai hmuh chhuah atang hian darkar somhni palikal te chung khan mi sing riat sang ni jasari som pakwa te chu enkol dam ni in tun thlenga shikai enkol dam chu noi somli sing ni sanga somsari pakwa an tling to a hei hi shikai hmuh chhuah atangin za somsari pariat point paruk pali ni in shikai enkol lai noi som sang kwa zakwa somsari paruk an ommeka hei hi India rama shikai hmuh chhuah an ni atanga shikai enkol lai an tamber chumani India rama hian darkar somhni palikal te chung khan shikai zinga nunna chan sang khat za somthum pahnih zet an omle boka heng tenen hian India rama shikai nunna chan hi singriat sang thum za somkwa pariat an tling to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat thei chu ani